US expert in India amangan pui White House Chief Medical Advisor Dr. Anthony Fauci chuan khovela ram sang te chu India tran puina konga an hlo chama anin rin ma in van duaina rap thlak tak an tong ti na soi Dr. Fauci chuan damlo inen kol na chungchang soilang telin ram sang inen kol dan ain thlau hlea ram hausa ten inen kol na nei thalo ram tran puina konga an hlo cham hle ati ani India ramin har satna an to mek hian khovel in lungrual lo zia atilang chianga COVID-19 shipui hi khovel in lungrual tlang taka do turani lain midang tran puina thinlung nei mi alo tam takanoma he shipui do konga hian hlo thlin na kan hlat hlea midang te tran pui turin ram hausa te chu pen chuna chang shelowemo midang tran pui du na rilru an phulom lo ni in adem na asoi chuakani World Health Organization chuan nimin khan COVID-19 chungchanga khovel anzir chianna puang chuakin tun hnai thani vela shipui hian tam lamapana chumi zinga atho hlok ber chu India anni atiani WHO chuan COVAX program mangin India tran puina konga ma alak tur thu apuan chu Dr. Fauci chuan hei aya tam hi kan ti angai ti na soiboka US yan India ram chu tun hnaya apui dan tu ruam han na asiam meka oxygen remdesivir PPE le damdoi te chu India rama thon lu dan tur anramin an boi pui mek ni in Fauci chuan a soya har satna ni reng te chu ram hausa jok ten an kova tla ngaya tran puina pechuak wat thin turin akar bokani heti la hian India ro chuan ram dang tran puina tan COVID-19 vaccine pek chu akonga na satakin ma ala thunga Ministry of External Affairs chinchia danin April ni somni le pani thleng khan ram som kwa le pali hne na dos makta doi som ruk le paruk athon chuak towa hemi zinga za som point paruk pakhat chu athon liawin ape chuakani India khopui berdel hi chuan COVID-19 awanga thi an tam chake ma wangin ruang in hal ral na tur hmun omsa in adai talowa in hal na hmun tur siam chop angai ta hialani Delhi a hian rileng tho ni na wangin thi an tam chak lea darkar somni le pali liam ta chung lek po khan mi zathum somriatin an thi pui le manani in hal na hmuna thokte chuan tlaiwar thakin na an thoka hal tur nei chung te point an pui hial chum te po aoma thing an lo rem puya ruang an lo zon pui bor chang po aom bok Delhi a hian lir thei hun na mun pak le mun ol rem chang deuh te chu in hal nan an siam chopa chung ko tam tak chuan an chung te hal ve hun rei tak an ngak thina ni Oxygen Intensive Care Unit ICU khum le damdoi shim anin chan lo na sa a India hian ni rei lo te chungin COVID-19 kai mi makta doi chuang anom bel man to bokani hetiang za thi shikai le thi puyom ma se mi thiam tam tak chuan atak taka chuan hei aya tam hi ani an la ring boka Delhi a ruang hal na mun thian lo tak Sarai Kalikran crematorium chuan an nei sa ba ka hun somni le pasari vel an siam bel to a hun somriat chuang siam bel an latum mek bokani khopui thu nei tu te point in hal ngai an tam ema wangin Yamuna lui mong lama mun rem dewa siam bel na turan jong meka Sarai Kalikhan crematorium a thok pakhat chuan in hal ral na hi somni le pani chau an nei sa ti ta Hindu chanchin bu hne na asoya jingwar china tanga zanlai pil rok thleng an tho thin thu asoi bok East Delhi a Gazipur crematorium point lir thei hun na huna in hal na som ni an siam bela thu nei tu pakhat chuan Indian Express chanchin bu hne na in hal na hun siam bel alangai ti soin darkar thumlai te chung te hal hun nga angaya ruang pakhathi darkar ruklai te hal angai sia wangin aboi thlak le ti asoi bok COVID-19 alen chunga midang te pui tu pol Center for Holistic Development na an ho tu Sunil Kumar Alidia chuan in hal na mun te hian hal na siam bel mamo hle ma se tam tak chuan mun ol an nei to lo ti asoi bokani COVID-19 chuan India ram chunga zual lam apan tel zel mai sia damdo in sang ten medical facility te khum le oxygen du khoblo na wangin har satna an tok me kani India ram Uttar Pradesh a Prayagraj cha damdo in pakhat Swarup Rani Nehru Hospitala Dr. chunga thleng hi akhongai thla khop mai kum engemaw zat na alo tho to na damdo in ange chuan ventilator man tur om lo wangin aboral phani JK Misra hi
SRN a hian senior doctor lai ania kumsom ria le panga a upa ani April ni som pathum khan covid symptom hi anei ve tana SRN hospital a hian admit ani damdoina hian kumsom nga lai mai lo thok to admit ani atang hian andin mun chuan ziom lam reng apan theilova ventilator man angai ti sema se damdoin hian man tur chuang bang an nei to lova atopa chuan thlin tangang lovin anupui ma kum tam alo thona hospital a ngei chuan anuk achatna ni SRN hospital a medical officer Suryaban Kuswaha chuan damdoina hian zabor vel lekcho ventilator an kola Dr. Misra ma hian midangin anlo mangman vekto tia soibok damlo te hi amang thowa serious tak vek an ni hlom chewa wangin ani na manga damlo man lai hli thlak sangot theibik an ni silova chu wangin Dr. Misra hian ventilator man tur anei ve talawani Uttar Pradesh hi India rama shituar na ber.2 state an nia tuna hian shivela active case nuai ni le singkwa le sangsari an nei me kani Covid dona konga China somna India in anol sak South Asia ram chen khatenen thokhawa COVID-19 do konga mala tura China in India asomna chu sarkar lai puin angoi sana April ni somni le pasari khan China Foreign Minister Wang Yi chuan Nepal Bangladesh Afghanistan Pakistan le Sri Lanka Foreign Minister te meeting nei puin ahu howa COVID-19 do dan tur an ngai tuani Chinese ambassador to India Sun Weidong chuan ni lai ni khan India po he in hu khomna tel tur hian som tel an ni thua soya ankal tumdan hi India pomzong ani lova tuna ram thenom te ne na mala khori chu a hlok jok ni in an soi Nikum Khan SAARC meeting nei na zawzo ka COVID-19 do na konga campaign turin aloin tiam to ti meeting nar chan shedu nai vai takina soi India ra ma shipui thoni na alen le tak nuwa po sarkar lai pui chuan China sarkar hne na chom dol na voi khat ma ala dil ngai lova private sector te bungrua cha luwa ala in khadriani China sarkar in voi tam tak tran pui tura ain peizia apuan chu anu poin sarkar lai pui hian angoi bo pui mai riani heti lai hian China chuan India rama sumdong te hne na tanga order an donangin oxygen concentrator sing hile sa nga thon chuak turin na tho hun bi pelin na thok tu ten na an thok ni in China ambassador Sun chuan asoya bungrua phurtu thlona mang turin ruwa manna an siam towa custom lamin buai pui ngai te anti fel thoi don ni in Twitter lama atar langani tunkar tir khan China sarkar en kol Sichuan Airlines chuan India rama thlok lut tur bungrua phur thlona te chu ni som panga chung ati khotlai saka hei hian oxygen concentrator le damdoi kai hnoi sumdong ten lak lu an tumna ati khai lakna sa hle ani